براندره ان شاء الله. برايد عزيز حتى ما بحث لقمه حلال كر بري حلال ايرا بحث تجارت شركت كردی جام تخبتين يعني نيفكاري يعني اورتاخيا بالتجارات دا شرطي ويچنه لورا قد تشتكيش بير ما نكن ببري هندك زنگين بي ببري زيادة زنگين ببي دي دنيا هاني داجي تشخص كي ناديني كو بمليار بري وي هبه تجاره كيدا هيدي بلكي زنگين بيه اما تجاره كيدا 100 مليار بري متنه ام تفزانه برج مرا لازمه تمپرا مزگفت آباد کی تمپرا زوجی زاروک یا تربیت کی خیرات کی چی حاجه يعني قد كاس كبرا نبجا اسلام مش فقيريه حسكه اسلام مش فقيريه حسناكه اسلام جزنگيني كحلال حسكه برا فريت هبه دريا خددا فكي افري هاني تيچوا كوم بكي بشخص كنا ببراني بالتجارات ادبا تجارته كي كو شريكه تهبن جار هي تبتني تخوازين دكانه كي فكي جوي دكان را 5 مليون كلا لازمه ما 5 مليون تانينه فقط ونسحب انسان كوم بمن هركي مقداره كي بينن وتكارن دكانه كمازن او پره کی باش کا قازانجا کی بکن به حلالی خوب مالبات خوب دن اداره کرن پروبلم ما اوه چما ام جارنا د برادر جارنا عائله کی جارنا برا جارا بسمام ام چما دکانه کی شرکته کی فتکن پشت ساله کی پشت 3 ساله پشت 5 ساله ام بقرقه هفد گرن شار دکن ادید کن خدا نه که جانم هفد گجنش افته درجه هانه تپر مخار تحیله کرد تدروا کرد تزیه کرد ابیا تشتکی کیمانی کمازنه چاره ویل گورا اسلام هم جرا بیجن یکو و هر تشتی مهمتر گل مسلمانه دم اخو تب انسانه کی را تجارت کن دل پاک بکر دل کی پاکش نبنیت شیطانی و حیله کاری از پری بخم یعنی گلک پروبلم هم اوه دهب انسان به هر کاره کی کن هر یکی د عقلی و د پلان کی هه ده بجا پری وی زده پری مکمه اویات بجا پری من هله اویا قوت اوی زده هر یکی به شیطانی که نزدیکی هفت بن لوم ام خیرش هف نادینن یک گره نیت تا باقش به اواد دویا گره ام آشکارا به هفر خبر دن معنی سد ام به هفر آشکارا خبر نادن ام دما کو دکانه کی شرکته کی خوازم وکن هر یکی د عقل مده پروژه کی هه لدمک ام خبر ددن ام دکرن بله بسمان بله آبو بله مامو بله خالو بله برا اوی حیلان الهفت کن حتی که ام دکان اخوات که ما فکر ایجا ام بنگر ام بن نیاری هم نه به هفر آشکارا به پروژه تا چیه تبید کانی چما بخوازی دگل مفکی اچما تخوازم دگل تبید دکانه وکم دماغ ام وکن قازان جمعی چه به امی چما تکارم به هفر بکن آشکارا به هفر نه که از دکانه که وکم جام تماشا کن اگر پره گلک به از دکانه درخم حیله کشتارا چیکم که پره کم به از خوش دکانه درخم برا دکان سرمره درمینه تظاهر بکی اف شیطانی آنه گلکی انسان دکن به هم رابط کن به کیف قاشی به دلگشی دبی خمنینه پره تتنه به از پره ددم ام نیوه کارن پشت دم مها ساله کی دنیرن ضراره خوش نچو دبی سوجه ته کیمانیه ته به شکل کی هر کس خوازه ویده این نهانه سرمله حوال خدا بیله لو مداوی ام شر دکن جهف انسان ها دوکجن بریندار دکن سری هف تشکینن در دوکلاج هفرا چه دکن اول سیا گرم حساب بدن هف گلو جماعت انسانو برای خوشی به هفرا شرکته کی بکه تجارته کی بکه گرش برای خورا بجا بره من اوقا فرود تا اوقا صفرود من اوقا ثانی تا اوقا آنی حساب بدن هف جرا بزمان آنها بین شفاف تدی جام هنه جام شفافن تبشتاوی دینی یعنی معناوی تشتکی و شرطی تنبه دفتر عقدینه برای من بسمام من ما اوقا صفرود ما اوقا قازانج کر ما اوقا زرار کر آشکارا بن ام به هفر آشکارانن ام دروال هفت کن قازانجا کی هبم ود شیرن زراره کی هبم زرار مازند کن به فی حیله آنی تنکاری پیشداری خیرش خو نادینی لوم هر شرکتی که ام ود کن مسلمان ام ود کن ام 2 سال باشه 3 سال باشه زرار کن لورم آشکارانن داویه درته دبیت از پرد فردا خواریه او دبی ناتت فردا خواریه او دبی مفاطوره خوش بیر واکر او دبی فی شیخنانی فی حیله آنی ام لهفت کن آشکارا بن حساب بدن هف كلمة خوش هي دبي وكنا برايا دقال هبرونن هنكي دبجن وكان نيارة هنكي دبجن وكان خريبة حساب جاب قازم اجلسوا كالإخوان دبي وتحاسبوا كالأعداء وكا برايا بهبرون ما كان نيارة حساب جاب قازم حساب بدن هف جبون الصبي دلي ونمينة
اما قبا كود تحسب نخواست تقول تشتاك نابا خمينة شعب بقرة داوية زيادات بن تجيك دات فقر تشتكي دي الشرط ويقالوا جماعتش بونه بسر منيشي واخلاقك اسلامش مرات بجد نفساندن وچه پره دا اف پره هانه بنفسي من افقصه پره دایته فلان رو دایته فلان صحته دایته پره من اف پره هانه بو على اساس في پره فلان وقتش ما بزفره ابي امرك اسلاميه بنفسينا لو رام خشبير دكن انسان دمره ابي اشبير وانكن لو ما وان دولت اوروبيه پشتکی پیش دا چونه فاتوره وانگلک مين فاتوره تچیل دکان حبکی بنشت زان چه شکرکی بستنی بيجا جاكا فاتوره مبدمن في شام مبدمن في شيء داتا يعني نبكي فاخو داتا هاش ترى كرمك قال لك جارانك دولت دچن ظلامي البردر كان ساكن ملت درتين بكافي شاتل تبي تشتي انا صنديه بلكي ده ذكر به جاري كده تدزي هناك جاري كده خوي مال برهر تشتي بنفسينا ابياش بوني بيشا درد كلها ورا قرتن اما مع الاسف ايمان نفساندنا ماتنا بالعكس نفساندتنا تشتكنا بمشغل عقل خدا قرت عقل خدا نقدن اشكرا بمهبره حساب بدن هب برا تشتي وجه نفساندي بن حتى نفساندنا زيادتر شاهد ابرا هبن ده حبي انسان برا بمن شاهدنا برا ودا افكار يعني تشيه وشواهاتيه كرنه شاهد بكنش خرا انسان دمره انسان مش بيربط كه فقط برا هر شاهد هبن نر نفساندي هبن وحساب خوشي بدن هب حسابش هبشي بخوازن به هفرا آشکارا بنشین پلان و پروژه و چه بن به هفرا آشکارا بن لسروی سیستم آنه ایرو مثلا بلاکم نه آشکارا نه به هفرا حساب جهب نه خوازن اوی کد سروک نیاج خواهی دکان شرکت وانا به هفرا نه راستن لو ما دکان وان پیش دانا چه شرکت وان پیش دانا چن ده حب برا به هفرا دکانه کی بدکن کی چقا سپرت اینه نزانه حق من چقا پارا من چقا زویج نزانم پرا بینه به هفرا اداره بکن یعنی حتی کوم اداره بکن چه قصه صدی چه منه صدی چه ته عین وقتی امی چه بکنم ویجی نابیجن کار ام چه بی دکان هانه دا کار ته چه بی دکان هانه دا نه وان دشتا گره آشکارا بنگل جماعت کو براتی هم دوام بکه بسمامتی هم دوام بکه حوالتی هم دوام بکه جیرانتی هم دوام بکه بسالا اما مع الاسف دما کو وی که مانی هانه ام دوام بکن قال لك مالي وهنا ظالم قال لك انسان مهنه براد قال براي خو خبر ناده چما تجارت ده حلال هف كرنا نجبونه خده ها تجارت ده حلال كرنا نعيبه كو تجبونه پرا تو براي خو ببن نياره هف كيمانيات او بيت راس تجارت نكريه تو براي خو من نياره هف صلاي رحمك اسلام مراد بجا قطبي هيدي برا سؤال براي هناك بابا اولاد في كيمانيه هانت كن دفردا وظيفه بابا جي او دمكو جراد بن شركات مالبات دماغ بكرنجي عادل بن دقال أولاد خو لا يبن ورا حق تابا لا يبن حق تابا تبياكر كي چقاسا كار دكي جرا بزان بن حقي وچقا جرا بزان بن صبروا سريوان نيشي دردو كليوان شي نبن بهبرات كار بن إدارة بكن دكان أخو شركات أخو كار مازن بكن دماغ تمالي وراس بقالوا جماعته تيب صالات دكاري تجارات داخو بكي ودكاري قال لك دكان دي شركات دي بكي اما بحيله كاري تدابه دكان تنابه دو ودكان تسري تداخلات به يرو عين السيستم اللي قال لك جماعات ما اسلامي داش در باستن جماعات ما اسلامي سروكي وان ام اي سياسي نابن اي سياسي عيني وكام انا اللي ام بنابي اسلامي خبردن ام دقال ملتي خود قال جماعتك ام بالبرسيوان اشكرانن ام صراحه موارا خبرنا ده بروجا ما تشي بنابجن جوارا سنگي خجوانا فراناكن جمارة متى درجة كي تق جروبك جمع جداد بچه قديبات كخيرة أي باش مرة موقعش هفت قتن دمكي أم ضعيفا لجورا حالي خو سيستم ما راسنا لو ما بيش داناتشن نعيبك جماعتك دبا حزار داوي جروبك جداد دبا حزار يا قديدشة دمكي نكارن هبي إدارة بكن شاو كم نكارن دكانك بشوك إدارة بكن أم نكارن ملتك جماعتك يجي إدارة بكن ربي عالمي عقل ما مازن بك فكرة ما مازن بك سيستمك باش تخنا برامه إدارة بعدالت ما إدارة خودش حسبك صبر وسر ما نيشه دل ما نيشه أم مال خدا زرار نكن ده أقرباتي خدا جي أم نبن نيارها أم براي خون نبن نيارها أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. أما بعد، اتقوا الله عباد الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه الإمام الحاكم وأبو داود والبيهقي. بهذا الشكل الله عز وجل، كما الحديث الذي يرويه الرسول حديث قدسي، بأن الله يقول: أنا مع الشريكين الذين يفتحون وهم مخلصون مع بعض، أنا ثالثهم، أي خير والبركة معهم، لأن الله دائما يكون مع الخير والبركة. ولكن إذا بدأ أحدهم يحتال على صديقه، الله يقول: أنا أخرج من بينكم لأنكم غير صادقين خائنين. الله لا يبقى مع الخائن، وهكذا نخسر في التجارة. Kära bröder, en hadis från profeten som säger Allah har sagt: när två personer driver en ting, vi ser samma ayer. Allah säger: jag är med dem, visst de fortsätter på riktig väg. Men när de startar och lurar varandra, jag träcker mig, jag blir icke med dem. Allah heller jag är med de som jobbar på ärlig eller bästa måte. Men när de startar och lurar varandra, Allah säger: jag är icke med dem. Och när Allah blir icke, det blir خير och بركة, så är icke med dem. دي بينر وطابر أو مستر. قالوا سلمان الحديث عن إيش حديثك شيرين وخشى. أولا نصيحتك تبين شركاتي ده خير وبركاتها بين نصيحتك، يعني نبج بتاني از بستينمنا هفالة تشقهبن ده قازان جت برا خير وقدر تقلتها. ده بيجا قدر بيجا أوان هردو شريكي كود، يعني أورتاخ نيفكار. حتى كوب حفرة راست بن از دقلوانم. يعني قدر برحمة خو، بكرمة خو، بركة خو، بخير خو دقلوانه. لدما کو دست بکن شیطانی و حیله‌کاری لحظ بکن وی وقتی دبی از دیگر واننم، یعنی حتی کو خواهد دکانه، یعنی وان انسانی کو دو شریکی هبن نیوکار به هر راستن خدا دیگر وانه کو دست بکن دزیه بکن حیله بکن هر بخابینن خدا دبی از دیگر وانینم. حاشا رب عالم دیگر خائنا ناسکنه، دیگر ظالمان ناسکنه، دیگر دزان ناسکنه. دما کو راست بی، دل پاک بی، عقلت پاک بی، دست پاک بی، خدا دیگر ته اوتوی تجارت تا هر خیر و برکت بدینی. لدم وقت دست بکر حیله کاری کر، خدا وی خیر و برکتش تدستینه، یعنی بشکل کی تخیرج نادینی. رب عالم خیر و برکت بکن نصیب، شریکی بانواد کم سر خیر و برکت بگرنه، رزق ما بگرنه بحلال، دل ملهب دست بکرن. ام به هورا گله کاری خوش بکن، کاری خدا جی حست که، او پره هانه جی بحلالی وره، بحلالی جی هره ان شاء الله. برا بحرامی نه، بحرامی جی نجب، بحلالی وره، بحلالی هره بشکل کی خدا جی راضیه ان شاء الله. دل ملهب سپی عقل مجهب را باق دست مدرجه بکری، به کین، به نیاتی، به عاجزی، به کشتن، به سرشکاندن، به دلشکاندن ان شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عما سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.